itulah tadi Jala Sai Horas Maho. Thank you. Dong kami ya, semoga kakak terhibur di sana. Mau lihat ya Mas ya, di sini akan ngajukan Neweko tua. Kosero tu pikir aku songgot masain sahid naso taridan di bagas dagiko kuros pusu di pisang mangalak lagi dirinan las Maria yang dagiko Hasih paridango Ularhi Tungahu periksa Laboratorium Ala itu sodamo Angamuri di pahamatakku Batu batasiangan Datu namano Nungahu sukuni Ahado saiti Molo disukin na torobi Sisohotan sude domati Dona sokara lusia Hape holonga Uban disahiti Tu dia mau batanku Tu dia malulu aku Tu dia majalahku Natu dos turu pamit Hape holonga Sota Tu dia malulu aku Terus pusu di pisang Mangalak lagi dirina Las Maria yang dagiko Hasih paridango Udahi Dungahu periksa Tunggu laboratorium Angamori di pahamatanku
batu batasia datu namalong nunga usukuli angado saiti Molo disikin ako robi si sohot ng sudedongaki idongan sotara lusia abe honga holonga ubat disahiti tu dia malu mataku tu dia malu aku tu dia majalahku na tu dos turupani abe honga holonga bunga barasota dunia malulu aku dunia majalahku na tugas turupami ape holonga bunga merasota ape holonga bunga merasota iya habe ho halonga bunga marhasoi Ya ada Bang Payang di sana yang memantau. Toko nada ngolo iya soroni ariki mari dengarkan lagu ini untuk Anda Sidoli Pergoje semua di situ ya baik Grab Maxim merapat
cocok turohani. Alani marani awito pasatoloki tuhon Di jalan ko mataraki gomos uhud di haorho dan sadia lele ito di botoho makare joki nama dari gojek doa itu di kota Medan. Lausa dari Ido itu diputus sorong di Tuhan asintai dia hasia si doli pargo jeko kurang maleas roham kurang magicak roham harga roh kiria nak pepar gojekan harga roh kiria. Ojek di mana-mana ya. Rep. Ada Abang Payang di sana. Horas orang. Alani barani awito pasatoloki tuhon Di jalan ko mataraki gomos uhud di haorho yang sadia lele itu di botoho makare joki nama dari gojek doa itu di kota Medan. Lausa dari Ido itu diputus sorong di Tuhan asintai dia hasia si doli pargo jeko kurang maleas roham kurang magicak roham harga roh kiria nak pepar gojekan harga roh kiria nak pepar gojekan.
joganu ase ulang sedau magidahan maradu bos peagarupa sadigana usari asal maulang kita haholongan hape nalang pe pangarapan nalang pe panagaman ki maringon karik doa haholongan bilang-bilang mabodo baik garu main lagi ay marsapat arubamu maabodo sobat ayo dino bangun adik mau ini amaku ayo jolmana dulu ayo rama alam garama haolongan bilang-bilang hamboto bayaganu pambay naki ay marsapat arubamu maaboto morini mahuboto sonaina Palasona umana maganu mana borito lang palaso pagahina korbabu adik bori maubaku arujol mana doruro ay rama lalak garama aholongan adik bori may baku ay jujol mana doruro ay rama lalak garama aholongan sayur madu amina ayam do pangguru anu menani ganup diombamo mengajari hanami ulang lebar badi
sayang Muhammad. Ulang makmur hidupmu, ulang pusat umurmu, sifat harapan hidup Nabi anakmu, ulang dong hargani kapena ibadah sing dong japangan memikiri gaduh sa bois di gogobu Rosian dengan pei ulang terbalas sabida sayu matu amahanina. Inang Panggurua. Gajang meari-ari daina nala si maluso tanoina si holpe urna mi anakmu hamdong nama bobai sabah bayhan urangan nabi sayang Muhammad. Rosian dengan pei lang terbang sabina sayu batu amahanina.